International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko na yun, sir? Masakit ni Marla? Owen, kailan na po nanuwaping saan nga may nagbasa. Di naman kaya't pa ospital. Mabaling ka din sa rongkaran, sir. Asido ka. Classmate ko, friend ko. Umpay at relasyon yun. Hamping nga rombig, sir. Kapag tagbasbasa kampay lang ang petpada. Sige, sumrak ka. Idagin laod nga silid. Sadyay ti ayan, Leia Marla. Tengkay nangigan papagayam ket may salapas at ti pagkasaritaan lagip tinapalabas ti Nelson iti Lawag City nga dayto tinapili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Abril. No kasano nga nangabak dito ituloy nga ibasa uno idrama dito nga pakasaritaan ni Nelson. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti panang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kalagita kakadakkel a premyo. Imagine nyo, malaksi diti grand weekly and monthly prizes at agur-uray nga grand prizes para iti grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos, ken maysa nga special award ka umawat iti 5,000 pesos. Numadumay kang itang agbibuya dito ila dito video tayo iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like and ag-follow kay kumano saan ka pa nakapag-follow. Nugas bagarigan ta iti YouTube channel iti pakabuyan nyo dito yung video. I-like you, i-share you, kaya nag-subscribe kayo kung iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Papagayam hintay man alain dito gundawang paggamanan. Dito'y naimbalitukan nga panagpuspuso, itintay panagyaman iti panagitinulong, ti yum yum yum, special pork lechon belly, license and food handler certified in Hawaii. Ijayan lang tuloy ito papagayam iti Filipino foods in Hawaii. Kaya padaanan nyo, ti panaglukat, dito'y yum yum yum, special pork lechon belly. Alis na ganti pa naglukat na tap na may lawlawag na may pakamuna ti online platform papagayam. Kaya't hindi nga rin ituloy wano i-drama dito ipakasalitaan ni Nelson iti Lawag City. Ituloy tayo ng i-drama kaabsat. Manong nemi nakurapay kam lang agbibiyag talukam nga kakabsat kat ni Manong Henry tinaunang graduaren di high school simurutan kinitatang nga nag-construction worker. Siyak Manong nemi kan adapay ajek na babae. Kat siyempre graduarak matan iti high school Manong nemi siyempre ka iti construction tapno ni kasta at maurnong ko para iti panagbasak iti kolehiyo. Hindi ito mapanak ko man nag-enroll Manong nemi medyo nakuwang sa tikwartak ko na isokin masidaga kinitatang. Tang? Sir, ibaga pa kanyak barok? Nayunan nyo man tikwartak. Kwartak kita? Anong ko ba tikwartak kita? Mano nga bulan nga nagtrabaho ka, kalpasad ka kita. Tumawad ka kanyak, nangyampanam ko ma? Inak ko mag-enroll tatang. Tagbasa kiti kolehiyo. Accountancy. Ay, susapo yan, Nelson. Po, ambisyoso. Kasano ba nga makapagbasa ka nga sulo? Tang, no ti Sabado, umayak agubra. No ti parbangon, aglako ak pandesal.
No ti Domingo, papanaggatang ti ladok, kastamatan nga aglaw ko active upsikel. Kas araramidek, makita yumat. Agam sa mo ng ambisyonen, anak ko, no talaga nga sa mo kabaylan. Kabaylak tatang. Kabaylak. Gabot at darapap ko. Amin tayo kay adarapap tayo. Nga, ano sa mandali magasot? Tang, agyaman kada kayo. Kaya dan ito pagkurkurangan namanan. Asit gan kay tumanan. Manong. Nelson, nabi? Di mawatak kinitatang itay dinayon dati kwartak nga mapangko pag-enroll. Ngem kaskas di nga kurang. So nga, mabaling ka di nga nayunam. Susapo ya. Amumat nga 1 day millionaire lang. No malpasan ti pa nagtrabaho ti makalawas, Domingo awaning kwartak. Lunas, dati allowance ko lang tapat da. Ano naman nung pangasim? Kapag namin nga bisod ka kagbasa. Namnamayam ka di? Na maturpos mo ti upat katawan? Mga asin na po Diyos manong. Adarapahap ko. Sa sino ko matitao ngaon namin arapahap na? O rin siya, adarapahap ko. Arapahap ko at akwarta ng igatang ko ti arak, pulutan, arwaten, ganda dumapay. Isang agtrabaho ako. Manong, kaya't ko tinasya pa nagbiag. Di makapagturpos, di mga opisina. Please, manong, ribasit lang. Yapo, ambisyoso ako. Ambisyoso ka ba't kami? Natoy, ano sam din magkasot? Manong, dakil na tulong datoin. Thank you. Ket, di ka di marigadan, barok. Tatang, isusapo, kumut-kutong ka. Kumut-kutong ka ta. Nakurang titurog kong sa maysa. Nagtrabawak pa iti Sabado kin Domingo. Isogorog ako di ka di marigatan. Marigatan ang tatang. Yes. Marigatan ka nagtanggang agbasbasan. Sayang dan. Talaga nga nakasaysayang. Sa mula ko wag nga indrug-rugin. Ituloy ko tatang. Ituloy ko. Kasano nagsakit ka? Kadi daw tayo ang sanak nagsakit. Maya po ay. Yala, bahala ka. Kadalagay di daw kong arot barok. Nasabi ko ma. Tama ka pagturpos ka. Diyan ka di ba't lang makadisturbo kayong gamis? Dalpas kong ti basbasay ka libro. Nung amin bakante, ket dito yak no ko library agistambay. Nga agbasa. Di ka katig may merienda? Jack inruam ti bagik nga agmerienda. Iso pa'y apaggastuan. Kadwek latan ti mga tibigat, kastamit iti aldaw. Uy, kitang gadlangin niya. Agpadpada ta. Ngaman niya kami ti kursom. Ken may kamanukan. Second year accountancy. Wow! Agpadpada ta man rin. Saan talagang agpadpada siguro ti oras? Baka agpadpada ta pa yung working student. Ta working student ka? When? Construction worker. Aglako pa iti pandesal ti parbango na. Ken pasaray aggatang iti butelandok. Kaya naglako pa iti papsikel. Kadi? Katsi ka? May saka katulong. Maid. Di talaam yan ang tiskwela ti pagpapaayak akas katulong. Ado kami ngagkabsat. Ket kaslasyak laeng tinagarapaap. Iso nga aramidek ti api nakapelak. Matong palaeng ti arapaap ko. Kasta akmet. Adamat arapaap ko. Nga magkurit ka. Nabayagin nga agsasarita ta. Jack pa mo tinagan mo. Siya gayon ni Nelson. Siyakmet ni Marla. Amok nga da ka man ito to'y library. Iso kay mayak, Marla. Ag-review ka, Met? Nalpasen. Sa bagay, already ka ag-review kat nalaing kalata. Uy, nalalaing kamot lang ah. Ngayon, may sabalik man ti saritahan ta, Marla. Barang no, tiyak pagkabasulan. Imbaga kidi kang may kapasyarin ti pagpapaya madi ko naman.
talaga amadi. Taday tala unay, ti unay digiti amok kanyak. Dito latang araw din, tibang ibagaak. I love you, Marla. Pagkabasulak ka din baga. Saan mo abasol, Nelson? Ngayon panagkunak, saan pa'y larumbeng? Ngayon mintundum teng tumno apanawen, maamam to no inyamit ti mariklik nakken ka, Nelson. Agamanak, Marla. Katnam na mahem. Nga uray ka dumteng, day tanga panawin. Ano ta kunayo, sir? Masakit ni Marla? Owen, kailan na po na nuwapeng saan nga may nagbasa. Dinamit kaya't pa ospital. Mabaling ka din sa rongkaran, sir. Apa asido ka. Classmate ko, friend ko. Umpay relasyon niyo? Hamping nga rombig, sir. Kapag basbasa kang pelang ang petpada. Sige. Sumra ka. Idagin laod nga silid. Sadyay ti ayan, Leia Marla. Agyaman nagtemay binisita, Nelson. Ketli na bara nakpay, ngayon na daw mo tigurigur ko. Ngayam na bara ka pa lang ha. Isong ituloy ko nga adawan ti baram. Babayin ka na iti bibig ko. Bibig? Ala, saan na, Nelson? Marla, I love you. I love you. I love you too, Nelson. Ngim saan pa yung arumbing dito nga rimitin ta, Nelson? Saan ka itong umalpayan, Marla? O retin doon umay nga bulanan. Kaya agratwartan. Iso nga. Oh, Marla. Nakapagturpos kam nga rod ngagpadpada kini Marla manunemi ket nakaragragsak kami. Nang ro na lang aruden idirumwaran ti resulta ti panagboard mi. Agpadpada kami nga board passer manunemi sakam nakastrek nga dagos iti trabaho. Agingga manunemi nga natulagen ti kalaysami ket nagkalaysa kami manunemi. Nagaragragsak kami. Kastamatan ti partido datatang kaniya Manong Henry kani ading ko abunso gramamatan nagitagan nakakabsat ni Marla. Nagurnong kami Manong Nemi gengga nakaparakder kami niti bukod mi nga balay. Huwen. Kahit ko ini Manong Nemi ang pagbasak met ni June ang ading ko. Ngem saan namaten kinayat manong tadamaten boyfriend na. Kinabudno na kalbasa nga nagkalesa ni Manong Henry insa at ni Juna kaya ti boyfriend na iti pa ng kalaysada. Kadandan namin ni Tatang Manong Nemi saanan nga kung konstruksyon nga adda nalawa bangkag nga pagbangbangkagan na iti likod ti balay mi. Nangala kameten iti katulong mi Manong Nemi para iti asikaso iti trabaho tinag ti balay ken adayaya di kiti talungan nakmi ket nakananama tinaranya masakbayan da. Ito nga rod Manong Nemi ti pagkasalitaak kadagyaman naklaunay iti anus mo nga nangibasa ket sabay kuma dadlamat na ibatik nga adal liwiliwaken pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Ito nga dagyaman nga pagayam mo Nelson iti Lawag City. Kaya nga rin nanggigan papagayon ti panakaidrama ti pagkasalitaan ni Nelson kaya ti akem nga Marla ni Mami Merlin Pascual Ruiz ti akem nga Nelson Manong Henry Tatang Sir ken Nelson ket ni Nemi Ruiz Sr. Thank you kada kay amin nga nagbuya aging ga iti sa balintuman nga video nga may upload dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award ken YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Thank you for watching.